Još jedno teško gostovanje u šampionatu Superlige očekuje fudbalere Jagodine. Uostalom, OFK Beograd i Jagodina su uvek imali žestoke duele, a bili su to i susreti za uživanje. Da li će to biti tako i ovoga puta, ostaje da se vidi u nedelju kada istrče na teren. Idemo OFK Beogradu da igramo fudbal. Sigurno da ćemo pokušati da budemo maksimalno odvažni, hrabri, da nijednog trenutka ne nosimo kompleks trenutne pozicije na tabeli. Naprotiv, mislim da ćemo krenuti u jednu novu priču, da su neki najteži trenuci iza nas i da za klub i za tim dolaze bolji dani, a siguran sam ovo što ću sada reći, bilo koliko kritika da je izgovoreno na brojnost publike u Jagodini i na reakcije. Ovoga puta sam siguran da nijedna publika nije imala toliko strpljenja kao onoliko ljudi koliko je dolazilo na utakmice Jagodine. I na tome im zaista veliko hvala. Fudbalsku karijeru sam počeo u matičnom klubu Rudaru iz Baljevca. Kasnije sam igrao Slogi iz Kraljeva, Vujić Vodi iz Valjeva. Posle toga u OFK Beogradu sam proveo 3 godine, 3,5 godine u stvari. Hajduk Kula, Novi Pazar, Velež Mostar i Sloboda Užice. Iskreno, Jagodini nije mesto po kvalitetu igrača, mislim da nije mesto, ali opet tu mora se uzme u obzir poletnost igrača na početku sezone i nedovoljno iskustva. Ja sam gledao pojedine utakmice kojima je samo poletnost uzimala danak rezultatima ekipe. Ali opet dosta igrača je došlo iskusnijih i mislim da će oni biti pravi oslonac u ovoj ekipi i da će to rezultirati i davati rezultate u narednom periodu. Susret 9. kola Superlige Srbije u Beogradu, OFK Beograd Jagodina, u nedelju igra se sa početkom u 17 časova.